Kapitan Inteng! Apay di ka mapanagara daw ba daw? Kasanupay ang makamulat ha? Ay, masakit sa mo ginuan. Nabara ti bagina. San unay ang makapangan? Delikado nga ron ano kasta. Kasanon nga di mulaan tayo di bangkag. Ay, madanagan na nga rad. No pag-aradog ginuang, ang mga nukumaraw ti sakit na. Ay, sayang ano di ka makaarado iti mulaan ta. Daita nga rod, Kate. Maitantan ati pa nagmulat ano kasta. Barang no rumawot to ginuang. Kahit mabalin na pag-aradong tumulaan. Ingka ipakita iti veterinaryaw. Takitaan na noan niya tinasaya at nga ramidon. Way, talaga mapanak. Ang mga kidi mo no kumaro ti sakit na. Nagsakit ka no matinuang ni tata ka na, Oranggail. Manuntin nang ibagaan nagsakit tinuang na. Ay, masapul mapan ko i-report dahi tayo. Ada umay mangkita iti dingdingbun tayo. Oranggail, ang mga nuadamot epidemya tinuang. Delikado dahi ta. Narigati awan-wang na. Awan pagtrabaho. Nagudong kayo nga raw, Tangkail. Yung kayo ag-report ijay ilay. Ay, umay ka Kanya nga iti pagluganak. Isu nga rin dati namag kaw. Awan mo't ngamin ibagbagam. Awan sa bali pagluganak at tricycle. Ikaw lamang. Nagudong ka din ni Kapitan Maray. In-report na ka dahin ti may papan iti sakit tinuang ditaw. Ay, wahan, Maray. Ado ka no ti agsakit anwang. Pati nga ro nuang may Maray. Saan pa yun ang makaarado ni Batungkaw? Nabayag asaan ang nagsaksakit dagitinwang ditoy. Itamanin day ta pa nagsakit dagitinwang. Ewan nga rod ko, Maray. Ado lakit de ti saan ang makaarado iti pagmulaan na ita. Gapo iti sakit dagitinwang. Ay, wan nga rod. Sapay no ipagnanaday ta sakit, katawan lisyan na. Wan nga raw, sapay adapay matay ano ang nuwa. Day ta ti kaamamak. Timapiste, dagitinwang. Hayad atay umapaw, narigat ti awan nuang na. Nakawayway tinuang ni Kuaraw. Dito asidag tinangiwaywayak mo iti tinuang ka. Naglukmag ti kalakyan anong na. Mayat tinapanoodot ko Di tapuon ti salamagay ti pangipagpagudan na iti rabi Apay nga italangan na panunod ka. Nagkapuyaki din. Tanala daw ko ang napanunan. Nay, papanamkat parbangon pailaang. Rumwarkan? Nakagara daw. Silang may makita ti maara daw. Masakit nga ron tinuang ta. Pagara daw? Saan na ginuang ta ti pagara daw? Anya ngay kung matipagara daw. Di mo ko naasika ti mangiguyod iti arada. Ginuang ati agiguyod. Apay kumasya ngay. Saan pa'y nga ron ang mabali na pagarado ginuang tamasakay. Ang mga numapistay. Ad-adda ka nga ron nga awan tinuang ta. Tagadulaki ngay bagbagamon. Mapanakaw. Napanan. Ay, surutag ko ngam nasapa pa'y mag. Silag ngamin ka, iso ang nalawag di tarwar. Agarado nga ta, ngagpaisan. Ukasak tinuang ni Kuaraw. Kay suman ti pagaradaw. Kalakyan day daw. Sigurado ang napigsa day daw nga agganas iti aradaw. Hey! Hey! Umay ka na, tintagaradaw. Kinini, saan ka nga gumak? Intakidain. Hey! Hey! Ipako ka na, tasi ka ti pagaradaw. Uri ta maladaw mo ni Kuaraw nga mapan mangiwayway king kaanuan. Hey! Hey! Na, imapunsa mo dito anuan. Kanayon na katalyaway. Lakit makaungayt. Ay, sa pilita man kiday. Lupartakan natin mangiguyo di teradaw. Basta, partakam. Nalawa dagaw si marado taita. Adda ka mutin ba daw? Nagarado ka kadimo laang ako lam. Katwa na. Pinartakak tinagaradaw. Pinagtaray-taray ko ginuan. Iso analpas adagaw tinaradaw.
Ay, kasi tinuang nukas ta tinaramid mau. Uray ta saan ta mo anuang. Anya ti kayat mo asawang. Asinaw ta kinuang. Nakita ginuang ni Kwaraw. Iso nating guyod ko a pinagaradaw. Na, inabangam ka di tinuang na. Ay basta napang ko inguyod latan. Ni baga kakit sigurado adi na kayat. Tadang agwarwara sa sakit tinuang. Na. Nukas ta. Pinagaradaw ti saan mo anuang. Asaan nga amaw ti akin nuang. Hanya pa ngay. Sirib lang tuya. Sirib. Sabay nga agal al-mutin tinuang kaw. Kasla na banog unay kat bigbigat pa'y mait. Ay. Anya nga iti sakit tinuang kaw. Ha? Nabara mo ti bagina. Ay, aguri-guro sa mo tinuang kaw. Ay, masapol nga ibagakin ni uncle ko na itaw. Delikadaw, no agsakit tinuang kaw. Uncle, nadisgrasa tinuang kaw. Inta ko maibaga iti veterinaryaw. Apay, natulid? Sana natulid. Agal alabigbigat. Yay. Nagbara ti bagina. Ay, nung nabara, agurigor. Ay, intaman kitaan. Walang kail. Amangan mo't no agsakit tinuang kaw. Ay, ayabak ti veterinaryo. Tapno saan nga agi inalis ti sakit tinuang dito'y ayan tayo. Hintayo nga roda na ang kail. Amangan no niya ti mapasama ki tinuang kaw. Pirmimot ngamin ti al-al na itay. Pangmangan ba tinuang mau? Kunamot jay veterinaryo nga amangan no nabannog lang tinuang mau. Isuan nagal-al. Kasano kumanaban na kat bigbigat mait. Saan samot nga mo di veterinaryo ti sasawin na? Kasano kumanaban nga Kas makita may mangmangan. Arab nga Arab. Apay nga akas di tinakita kita bigbigat. Talagang itsura na tinabamban na. Amangan no nagtartaray, isuan na banaw. Apay ko mga agtaray-taray nga Apay agbala. Kunamot ti veterinaryo nga awan makita na asakit tinuang mau. Tadarawot amangan. Anya ka di tinakita ti veterinaryo asakit tinuang ni Kwarog, Maray. Awan kanumat, Maray. Mas daaw nga rod ni Inteng, idi imbaga ni Kwarog nga agal al tinuang na abigbighat. Anya jay kunayaw, kukumaray. Agsakit tinuang ni Kwaraw. Ay, impakita ni Inteng iti veterinaryo. Ang awan kanumot ti sakit tinuang. Nasayat mo't ano awan sakit tinuang ni Kwarog. Jay nuang may tadda sakit na, tadandanisan amangan. Anya aya ti imbaga ti veterinaryo. Inindiksyonan da magmaray. Barang ano umimbag maglaang. Maimbagan siguro mata. Tadamat impakat da nga agas. Indakmanin agaradaw, tasilagpay. Pasitan di saan ko analpasig ibang kahit. Pagaradong ka di man ng tinuang ni Kwaraw. Ay kutwin na, anyapay ngay. Talagang ay ti pagarado ka. Amum ka day nga idinapan ni Kwaraw kat agal al tinuang na. Ipagarup na nga agsakay. Iso nga inayaban da ka no ti veterinaryaw. Nya, pagarup da nga agsakay, kasta ka day. Kasta ka nung araw. Kunamot ti veterinaryaw, anabannog ka nulaang iso anagalal. Nalaing nga veterinaryo Imbag, tadi na imbaga masakay. Sana linakwan ida ti agkakanat nga agas. Imbag atasaan anaigalis ti dilak anang ibaga, a pinagaradong tinuang ni Kwaraw. Ay, nagaramid ka na. Iti parikot no kasta. Tila man la tinangtang amag. Kaumam, di tangiwa mau, Una, saan mo't nga mo tinuang ti agipulaw? Mas daawak man iti imbaga ni Marituyang. Adandan ni kanumalpas ti araradwan ni Pari Badong kat nagsakit tinuang da. Kaano nga imbaga na? Idi kalman. Idi agsarsarita kami kadamari kwanang ijay tersena na. At nga ta tinangdanan da nagaradaw. Wano adda ka di inabangan da sa bali anuang? Awan mo ti imbaga na akasta. Inarado ni Badong ko. Kunana may. Sino nga tati akin no ang iti pinagarado na? Ay, mamuat tuman. Ay tinasayaak sa mapan kita ang tinuang mau no apay nga agal al iti bigbigat. Wanang kail. Sa pagtiagreng,
Tainak to kitahan tinuang kao. Hey! Parta ka maguyo din terado. Tapno dara sa malbas. Ang mga numakita na kaning kuwaraw. Hey, darasan! Saan ka nga akong makanong ah? Guyod ka kaya guyod. Tapno malpasin terarad dun ta. Hey! Hey! Tanda ni lumawagan. Isublikan na yun na kay pagudam. Ala, guyod naman! Madlaw na bambanog man yung tinuang kao. Kan kapit-pitak. Ay, surutak man tinaggapuan titugot na. Tapno maduktalak no naggapuan na. Na, agturong matitibangkag ni tata ba daw? Ay, surutak lata titugot na. Agingga makadano nakitinagpatinggan titugaut. Ha? Dito'y bangkag talaga ni tata ba daw? Kararado ti bangkag na. Tingatanwang ko ti pinagarado na. Ay, maduktalak tumit lang ti amain. Agpamarangak nga awan pa'y ti amaw. Maminsan lang nga pakaw. Malpas taon tinalawa bangkag. Naaradon to amin na tuyang. Mabalintang ti agmula iti manay. Ay, kito na. Mang tangdandan taon iti kadwatang agmula. Mabayag ti agmula iti manay, nududuwata lang. Sigurado amalpas mon inton bigat ter aradwam. Ay, kat sigurado papartakik tumanin tinuang ni Kwaraw. Tapno daras sa malpas. Mangtulag akto nga rod iti kadwatang agmula iti manay. Wine. Nakaarado ak may laeng. Apulos, asaan ang nabannog tinuang kaw. Imbag tasaan ang makasao tinuang. Tano makasao ay nalpaskan. Ta sigurado nga agipulaw. Malas ni Kwaraw, tanalalaingat nga misaw. Siyak, tinairanaw di tinuang na, at inaamaw. Apay ana sa pakaitaan na kariig, Kwaraw. At damapan ko kitaan ng kail. Maduktala kita. No apay mabambanog tinuang ko abigbigat. Ay, una. Agridam ka, tapno di da kalukwan, no asino day ta. Agbayad iti nangina, no pudno ti atap ko ang kail. Multa tapno saan nga gruam. Ada ka di atap mo amang lukloko iti karabaw mo? Sanak pa sigurada, utajak pa'y nakita ang kail. Ang saan nga sigurado day di aperson. Oh? Kimatlaeng ti saan na mabalais. Maamwak no ada mang lukloko iti noang mo, multaan ta. Nasken madusa, tapno dinan ulitan, ti inaramid na. Ay, umbang lang ang kail. Ipagarup siguro day di atawa na laing unay. Awan ti daga sa palimid at dilumtaw. Sa bali man ang timulagat da ito ano nga. Kasla makawait. Ay, iguyod ka mang kiday. Tapno malpasan, tararadwag. Darasi man lang, tapno malpas. Sa pulitan ka ba? Ayak talaga. Ipa ako kanay. Hindi, apa yan? Burangit mo tayo. Hindi na magkatipay pa ka. Hindi, sumadan. Aha! Isumot laga mamabambanog tinuang ka, oray bigbigat, ay bakbakom gayam. Ay, pangasim tayo yung tinuang mukha raw. Ay, uray ala na patugawa sinang doon na. Ay, nagsagit ti patong kakuha raw. Yamutin makatadal. Di mo ka diyan, Mau. Ano makapungtod da ito inuang kao kat sumang daw? Ay, gunggo na ma. Masapa, ulngad multa ka. Gapo iti panangyarado itinuang ko, adi mo impakpakada. Ay, salbag da itanuak. Nagsakit pa iti barokong kwa sinang doon na. Ay, no sana ka na patugaw. Mga nula ito yung ulok ti sinang doon na. Agyaman ka, tasaan ka na didbawl. Ala, agkita ta iti sangon ni Uncle Inday, iti barangay haul. Anya tinapasamak paray. Aputin mo ti may nga imam ti baroko mo. Kati may sak, di takutit mo. Ay, nagsakit pare. Oh? Hagpatulong ako ma. Tamang tid ni Kwarog iti pagpa-hospital ka. Sinang dutinuang na ti barokong ko pare. Oh? Napatugawak. Kinaisalte kak iti bataw.
Nasulsol ti patong ko pare na pirmi nagsakit. Ay, ikam ka di iti pagpa-ospital na, kwarong. Pambarak ko ma. Ah, Apay kumamang tadak nga ang gail. ay, Di gayam nuang ko ti pag-arado na iti bangkag na. Ay, my goodness. Ay. Ay, liblibasam tinwang ni kwarong apag-arado, pare. ay kwa pare. Masaki nga men tinwang ko pare. Apay, rumbang ti inaramid mo. Pag-aradom ti di munwang. Sikat ti madanyos, tapno di ka agrawam. Anya, nasagtanak pa ito daw. Nagsakit pare, siyak pa lang mate. Basol mo. Isu asinang, doon nakatinwang. Isu adimon ulitin day nga inaramid mo. Ay, uwan pare. Sana na maulay. Ay natatabadong, no agaramid ka iti madi, namnamaem amakaapit kamat iti madi. Ala sigay, didan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basi. Sound effects, Junren. May sabay asagot kada kayo, ti NPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Anya ka ditikit kita am dita silpon mo. Itay ka pa dito sirok ti mangga. Nagaduda amang ipupaus, anakaala iti uaw. Pengingawan mo ti makita ki jay turaw, no agiwaywayak iti nuangkaw. Ay, diyak pa'y nakaraman nga agpaiso iti uong ita. Awan mo't nga minti maranak nga uong ijay bantay. Ay, ang mga nuday ta silpon mo ti mingmingmingam, iso adi ka makakita iti uong. Ay, saan mo't angkal? Ngam talaga ajak makatumpong iti uaw. Ay, padasim ti agbirok, warok. Huwag manangkal, bareng at damala. Dahil ba daw, anya day taawit mo ang nabalkot iti bulong ti saba? At nakita nga uong, ijay turaw. Ay na, naggasat kan. Day ta uong ti ilutok ita si daunta. At umay dagita yung kalangin nila ako ti daduma, kini marikwanang. Tamnod day gatang mo iti asukar, kin kape. Ay wala niya, nanginak ti uong. Isupay ti malakaw, mabiit laang nga raw, tailasin ko ti ilutok. Kan ti ilakaw. Nung mailasin maun, inkan ilakaw, kini marikwanang. Kasi akong tibang lutaw. Malaman nga raw, sigurado agatangan na, tamagustuhan na mo ti uong dahi ako maray. Mala, hinggang nga ruday, tapno sumambot may, nga iluto na. Maray, gatangan man dahi ti uong. Nakatumpong kayo iti uong, maray, ay imbagman. Ni badong ko tinakakita ijay turaw. Saan mi amasida amin, iso nga umay ko ilako ka. Imbagman tas siyak ti panggilakwam. Imbag tas saan nga iti sa balay. Sikatim mo na analagip kaw, tambok asaan ka amapmapan ijay turaw. Awan makitam nga uong ditaw. Ay, makaramanak matlaangan iti uong. Una, tapa nagtutudulaang maut nga agtubot ti uong iti katurturudan. Iso aman manu tayo makaraman. Nang rona kanya kasaan amapmapan iti katurturudan. Gumatangak man iti Ricardo, kagawan. Anya Ricardo ti gatangem aya basang. Kompleto Ricardo, kagawad. Bawang, sibuyas, laya, paminta, soy kan suka, kan mantika pa'y gayam. Uray Ricardo lang, kat adun ti bayad na no kwintaan, basang. Ay, wen nga rod kagawad. Angam kapilitan agatangan takasapulan mo't nga rod. Sa bagay, anya ti amom amasida, adi nakasapulan ti ado a Ricardo. Uong siguro, kagawad. Ay,
At dagayam imaritis kuken ka. Ha? Anya ka di day, Jay? Kabarbaro ka di adamag? Kabarbaro launay Tasi kapay laang ti pangibaga Ibagam nga ruden Wasla mayat samot day ta nga imaritis maw. Ay, kwa. Diya anak ti kaaruba me. Impanda idirabi diya ospital. Tanasakit ka no ti tiyan na. Kan agsarwa. Maulaw ka no akas la nabartag. Ang mga no adakinan na ikontra. Uong ka no matisindana. Kagawad. Anya di kunap. Impanda idirabi ti anak ni Tasya di ospital. Wen, kapitan. Nagsida ka no ngamin iti uong. Ketika balita. Sanda ka di anak ipan iti ospital? May sala ka no tinagsida, kapitan. Adda ka no nasarakan na nga uong iti asidag ti balayda. Edi kwan, inluto na, katsindana. Ay, amangan mo't no singsingan nga uong. No adda singsing na, makaulaw ka no. Di na magda ka no ija ubeng, no adda singsing ti inluto na. Kat sabali mat ti sungbat na. Anya nga iti insungbat ti ubeng. Inikat na ka no ti singsing ti uong, sakbay nga inluto na, kapitan. Anya? Ay, loko-loko maday ta nga ubeng no, inikat na ti singsing ti uong. Ti amuna ka no ngamin, kat tilaang singsing ti uong ti makaulaw. Ay, iso nga inikat na? Yay. Ay, makaulaw lata ura inikat na ti singsing. Nadamag mo ka din ti baro adamag badong. Anya kumangit iti pakadamagak iti baro adamag. Ket awan mo mangipadpadamag kanyak iti banggay. Adda ka no ubing anaulaw gapo iti uaw. No ubeng, di na mo ti makaulaw kinsaan. Ibaga kuma ti akin anak. Imbagada ka no mo't asaan amasida ti uong wadda singsing na. Gusto right. Makaulaw ti adda singsing na nga uong. Kas kuma iti uong ti rugit tinuang. Adda singsing na. Imbaga ka no nga rodya ubeng nga inikat na ti singsing ti uong. Kaawatan asaan ang makauawat nga ubeng. Wun nga rod inika na ti singsing ti uong. Sana inlutaw. Jakpay nagsida iti uong. Ay adamo gayam na ulaw gapo iti uong. Iso nga ron nga idiinlutok di inlako kanyak ni Marituya nga uong kat medyo na amakak nagsida. Dagiti kadawyan nga uong asigudan amasida. Saan delikado? Wan matkit di maray. Iso sindak lata ti uong aginatang ko, taam mo ka masida. May mayat kumano ammo tayo ti agpatubo iti uong. Tapno makasida tayo lata. Uray saan apa nagtutubo ti uong iti katurturudan. Nulaang pa nagtutudaw. Sa dagtubo nga uong iti katurturudan. Uno ka bambantayan. Win nga road. Gumatangak sa iti libro. No kasano ti agpatubo iti uong. Jay kanu nagango abulong ti sabati kalakaan apagpatubuan iti uong. Mayat kanumat jay sodas kan garame. Ang pangalaan tayo ngay itay tinagragad dyan iti kayo kan garame. Iso nga imbagak at inagango abulong ti sabati kalakaan apagpatubuan iti uong. Apay day tayo nurnong mo nga doon nagango abulong ti saba, kwarab. No kaya't mau, tulungan nak, tarapeten ta, kada talo adangan dagito'y abulbulong ti saba. Numalpas a marapit dagita abulong, anya nga iti sumarunong aramiday. Ibabad ta iti danawm, iti drum, nga dabasit hydrogen peroxide na. Ado ka day, iti ikabila hydrogen peroxide na. San mat? Jay kagudwa adanum iti drum, kinargahak lang iti 250 ml. Ginatang ko iti butika. Anya ay iti usar day ta hydrogen peroxide, kaapay akargaan pa'y lang may. Tapno sigurado anadalos madisinfect ti bulong ti saba. Mabalin mo't nga uray awan, ang may mayat no adda. Ket mano nga oras nga ibabad nga iti bulong iti danom nga da hydrogen peroxide na. Patnag pandagan iti bulong ti kayaw, wenno nalinis abataw, tapno matinep ti bulaw.
No dandusi nga oras na nakababad, mabalinan nga ikatan iti danaw. Napanamba daw, itay kapay apimanaw ngam nabayagan ka mag. Nakitak ni Kwaraw ang mga isagsagana iti pagpatubuan na kano iti uaw abulong saba. Na, mabalin ay ati kasta. Bulong saba, pagpatubuan na iti uaw. Isu nga rod apaliiwag. Isu may tinsagana ni Kwaraw kitay. Isu kitay ka, nagbaligi mo lang. Anya ngay dagiti kasapulan iti panagpatubo na kano iti uong. Ada kano may inorder ni Kwaraw iti online. Nga aramatin akas binay. Anya ngay dayjay. Ay basta inorder na iti online. Per kilon sa ka daw. Nalaman nga raw no agbaligay. Kayo kadiagwatan ti imbabadyo abulong ti saba, Kwaraw? Unang kail, dapat intugkil ko nga upat akawayan, tapno iso ti pangikabilan mi iti bulong ti saba, tapno saan nga gwawara. Ay, numayat dahi ta nga aramidan yaw. Isuro yaw kadagiti daduma. Unang kail, tinabasak kat paglilinyain nga idisaw tinarpet abulong ti saba, kat warakiwakan iti similya ti uaw. Gaburan manin iti bulong ti saba, kasya ito manin ti aramidan. Ay, kasano ka ado dahi ta nga iwakawak ngay? Basta makargahan lakit iti akin igid apaset ti bulbulaw. Na, kasano no agwawara ti nagpipinandag abulong? Oh. Isungarod atong kala ni iti igid na iti kawayan. Ay? Tapno saan da nga agwawara. Nasapa ka ita, papanam. Nakijayan ni Kwaraw. Mapamig katanan di imbabad may. Abulong ti saba. Nanginaaya ti similya ti uaw. Saan ka dumay? Depende ti pagurdera na. Sumurok, uno kumurang asang agasot ti may sakano akilaw. Mabayag ka day santo agtubo ti uong iti kasta pa nagpatubaw. Idamag ko pa'y ni Kwaraw gaano kasano kabayag. Inton masursurom day tagpatubo iti uong. Padasan tantuman mag. Isungarod ang mapangkukitain tano ang muktan. Aw, patagtadan tapay dagiti bulong ti saba nga inikat ta iti drum. Sa tapagtutuunan. Kasano kabayag nga, Kwaraw? Mga 30 minutos lang. Kalpasan na, idisuta paglilinyain. Ikantan iti similya ti uaw. Kalpasan na, para bawan tamanan iti narapet abulbulong ti saba. Pagtitinoonan, kasta ka day. At dapay mo, dakil asilupin ditoy. Pangusaran ta kay day tay. Dahita ti pangabong ta, inton malpastan ti aramidan ta. Pati ka di pa'y takin rabaw abulaw. Kit kargaan ta iti Bulvarilla Span. Una, saan lang nga iti igit ti kargaan ta? Pati iti rabaw. Diyay lang nga rod akin unag, ti igid lang ti wakawakan ta iti Span. Unta ta. Basta gayan. Yung jay daduma, ikanda iti sana nagangwa abulawng iti tengana. Sakbaya para bawandamanen iti narepet abulong ti saba. Ngay, tape ngay. Tapno pumudot Ket no malungtutan ti bulaw, agbalin mo tanapan nakaabuno na. Anya ngay dagiti mabalin nga ikabel, ana ata abulong iti nagbabaitan. Sakbay aparabawan manan iti bulong saba. Mabalin ti bulong ti Madri Kakao, bulong ti Marunggay, Akasya, bulong ti Kamuting Kahoy, kan mabalin pa iti bulang lang. Napan ka din ni Badong mo, ayan ni Kwarog. Wan maray, kayat nakano ang makasuro iti panagpatubo iti uong akaskin ni Kwaraw. Pinadas na, no agbalig iti nabasa na iti inorder na iti online. Mabalin nga isuro kadagiti taga-kabildatan, tapno makatulong kadagiti awan masnup at trabaho na. Win maray, mabalin a pagsapulan, no adu ti mapatubo nga uong sa ilakaw. Wan taado mo ti bulong ti saba dito'y ayan tayaw, dito'y kabildatan. Iso ati kunada iti Tagalog, akabuting saging ti kalakaan apatubon. Saan unay adelikado, akas iti daddo maaklase ti uong. Manunga aldaw santo agtubo nga tamaray. Dualawas nga agpangato, maray. Ay, nagbayag mo gayap. Adaytan, pinagtutuon tan dagiti rinupit a bulong ti saba.
Bungantan iti silupain tataba daw, tapno pumudot iti unag. Ikanta pa iti bulbulong iti ruwar ti silupain, tapno nasip ngait. Madi ka no direkta mainitan ti patubaw. Ay managbabaing gayam dagita nga uaw. Tamasapula nasip nga iti panagtubo na. Kaslakas ta na tataba daw. Pandagan tamot iti batbataw kan kayaw, tapno saan amalukaisan. Ay, unangag paisaw. Baka maitayab no agangay. May mayat ka na, no saan aluklukaisan, tapno saan maanginan. Urayan ti umnungal daw. Kahit kaano ta alukaisan ngay. Kalpasan ti dua alawas. No ka di agbalin ti patubo da badong nga uaw kayat mo ti gumatang maray. Wen no agbaligi da. Kasadod nga no saan. Wen mo't di ang magagaranak man no agbalin ti inaramid da pagpatubuan iti uaw. No gumatang kay jay tsindaan iti patubo nga uong, ay nangina. No agbaligi da, o di nalaklakas siguro, mati pa naglako da. Wen amaray, tanoy jay tsindaan, aduda ngagpipinasa. Ginatang da iti agri-retail iti wholesaler. No ilako na, ket agganan siya, isuan ang ina. Ikatanda ka din, yung nyabong tabulbulong ko araw. Duwan alawas ay. Unta ta, kitain tan no, ada nagtubaw. Kitaan tataba daw. Nay, nagadunga uong ko araw. Huwag nga paisaw. Alain tan dagiti nagadunga uaw. Mayat magayam ti agpatubo iti uaw. Isuro tamat ka dagiti kayat na ti agpatubo iti uaw. Makitayo ka di dakwarog kan paribadong asumungad. At damat awit daan na ikabil iti palanggana. Wen ngagpaisaw. Saan nga tanga uong dayjay? Wen ngagpaisaw. Nakaisam da pa'y adwa. Yes, baligan tay. Nagsida tayo ni ti uaw. Ay na, agsida tayo iti patubo nga uong. Sigurado asaan ang makaulaw dayta. Agpatubo kayo iti adaw, taglako kayaw. May sak nga agbalin na sukiyaw. Kanusurwak mat dagiti kayat na ti agpatubo iti uaw. Tapno mairanod tayo amin. Ay na, mayat daytaan na panunot mo, kwarog. Umanugotak iti dayta. Good job, kwarog. Mayat apagsapulan ti panagpatubo iti uong. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon ayaman kami iting kay panagdingag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay makauungitak at talagan. Nay, Kapitan, saan ka unay nga agungungat? Anya jay nangag ko nga ichis-chismis ni Paribadong. Tinangag ko nga ibagbaga na kinupit mo kanu ti pondo ti barangay. Ay agasim dayta. Ay danugag san. Ha? Ay, sana, Kapitan. Ay di naklapdan. Makauungat. Kontrolam day taungat mo, Kapitan. Di naklapdan ko nakibatan na ka. Hoy, nagpiksa ka laki tinaya. Saan ka nga ibatan, Kapitan? Diyak kaya tamay sagmak ka. Ibatan na ka. Saan ka nga ibatan, Kapitan? Ta iso ti trabahok day tao eh. Lapdan ka mapan mangdanog kinitataba daw. Apay Inteng, sa dino ti papanam. Ay mapan ko danugan ni Paribadong. Di ka man lang pampanunot ako nakon. Agasim tis istorya ng agkukupitak. Ay, chismis lang dayta. Namati ka mo't adagaws. Per dyan nakday dyan akong pare.
Hindi pa ilang amok day ta. Ay saan ka nga agin lalaeng, Inteng? Ikat iti pagnakman na. Saan ka amapan? Hindi naklapdan. Saan ka amapan, kunak? Agtugaw ka lang dita, no di mo kaya't ti mabalunay. Narigat mo dayta nga istoryaem kadagiti tattao kabadong. Anya nga istoryaek, maray. Jaya istoryaem nga agkukupate ni kapitan. Kitpod no, Mike. Ay narigat ti agsasao nga awan pamaneknek na. Ay, ada pamanagnag kaw. Agsao kaya, Mike, no ang pamanagnag kaw. Tanya kumangay ti pamaneknek mo. Day ta kalsada tayo. Aging gaita. Pitak-pitak pa lang. San pa ana simintaw? Kataguray ka nga minat ang nakaproseso tay pundo na. Ay, kasta man ang timbagayo ideng. Tinalawag, kinupit, day ta kapitan tay pundaw. Period. Maray, apay asurot-surot kin ni kapitan ni Kwaraw. Kay sungaro ti trabaho na. Aya, Nalaka ngamen ang mapukpukaw ni kapitan ti pasensya na. Kat kasta ti trabaho ni Kwarog. Tapno lapdan na ni kapitan. mayat man day ta trabaho na. Bagaman kit din ni badong mo. Tay sardeng nan nga ichis-chismes nga agkukupit ni kapitan. Na, jak man amo no apay kasta tis istoryaan ni Badong Kaw. Iso day ta ti sana kayat ni kapitan. Jay ichis-chismis da. Ay, binagaakon ni Badong ko, Maray. Di na mulat ta dingdinggang. No awan ni Kwarog, amang kontrol ka ni kapitan iti pungtot na, ay, amang ano nadanog na ni Badong Mau. Ay, saan nakalabdan to yan? Istoryaek, tikat kung istoryaeng. Awan makalapod kanya. Di ka lamabain, imbag kumamo no pudnaw. Adaya, ba't saan napudnong is istoryaek? Jay is istoryaam nga kupkupit ni kapitan. Ay, sus ka to yan, kadagiti amin is istoryaek. Dayta, ti kapupudnuan. Na, pakadadaulan mo't ni kapitan dayta. Iso nga rod nga is istoryaek, tapno madadail tinagan na. Walang arudan may tultulong mo dito'y barangay. Dadaulam pa'y ni kapitan. Ay, agulimag kasi ka. Istoryaek, ti kaya't kung istoryaek. Kit di naklabdan. Ay lumabas man ni pari ba daw? Kahit ano ko man no lumabas. Malagkit ko dis istorya na kontra kanyak. Ay makaung ungitak manay na. Ay. Kontrolem tarik nam Inteng. Diyak makontrolon kat. Talaga akayat ko adanuganan. Ay, kontrolem ko na. Ay di naklabdan. Kayat mo ka diti mabalunay. Ay kwa saan? Ay idulin mo kit diti palunat mo. Ti pagdandanagak maray. No agsabat da Inteng kan badong. Amangad no saan ang makontrol ni Inteng tirik na anak at madanog na ni pari badong. Iso nga rod nga adalata kadwa ni Kapitan Atanod. Tapno iso ko matimang kontrol ka ni Kapitan. No ngay saan na ang makadwan ni Inteng. Sapay itultuloy latamat ni kabadong timang perperde kan ni Kapitan. Win nga rod. Imbag ko nam taadak amang kontrol ka ni Inteng no adda ija balay. Maray, talaga ka di narigat? No saan ang makontrol ni Kapitan? Ay narigat, Maray. Di mo nga minamukait no kasano ang makaungat ni Inteng. Ay, kastaya. Iso anas kain nga adalat tamang kontrol kan kuana. Tatama daw. Apay ka day ko, Arag. Isardeng mo man na pirpir dyan niyang kalinteng. Nay, nagkunaking ka nga isardeng ka. Baga ka. Ayagtal na ka. Sino ka kumamang diktar kanya, kiti kayat kung aramiday. Idinto ta chiptanod ka lang. Jak nga rod kayat nga glaban kayo kiniangkal. Laplabdam to mga men. Bayam, nga umay kanyak, taglaban kami. Mga numaabak ka. Ay, napigpig sa ka. Manak-out ko adago sa aday tang angkel mo. Di mi kayat ti gulo dito barangay. Ay, gulo ti kayat ka. Numabalain, sardengam ko man ti mang pirpir di kiniangkal. Aramidag ti kayat ka kung naking ka. Saan ko akabutang dayta, kapitan?
Saan nakakanumot kabutang ni tata ba daw angkal? Naa, kuna na day ta. Unang kal, dayta ti imbaga na di kinasarita kitay. Masabat ko kumaitatag, laban kami. Ta makita talaga tinaturan. Amo ka, sikat ti katuturitan na kapitan. Una, nagmamaayan mo ni kumparik ngay. Awan na Ano masabat ko ta? Pangaasim ta di naklaplapdan. No isuti ko naman kal. Aglablabasan. Saan asumardeng chumanismis? Makauman niya angkal. Sardengamon nga istoryaan ni Kapitan si Kabadong. Tama nga numauman ton keng ka. Ay nasayat mo no kasta. Awan mo't ngamin kinapud no day ta nga istoryaam. Di ka pala sumardeng. Wain takayat ko apir dyan. Tapno may kate na kapitan. Dayta ti amom nga ramidon. Kat sa anak ka sumardeng, aging ga sa anak ngagbaligay, tuya. Ay mapan kami ni J. Barangay ha. Ay, itay kayo kumapay anapan Aldawan. Yung kami nga ro din. Ay, waraw! Ayan maun! Angkal, Ay, intan! unang kal. Kwarog, bantayam ni Inteng. Sige, antay. Kontrolem numasabat na ni kumpari na Abadong. Naa, Unang tay. Saan mo nga ipalubos nga aglaban da? Unang tay. Mapan mo man nga tanis istoryaan ni Kapitan, Kabadong. Nay, naglaing kan maray. Kasano nga ma'am? Ay, amuklatan. Ay, imbis kumaamapan kay Jibangkag mo. Ay, mas importante da ito yung aramiday. Ngamday ta bangkag ko, maray. Kaano aya sumardeng ti kastapan ng pirpirdem ka ni Kapitan? Awan ti plano ka sumardeng maray. Aging gaasaan ang may kat iti pwisto na. Sa anak asumardeng. kasino day ta masabat ta? Ni magtatama daw. Ay, nagsabat kami mitlangan. Huwag nga raw. Talaga makaunguta ka nakakita iti panagrupa-rupa day ta-tao. Nagsabat ka maglangan. Uy na! Kate, kasano nga itan, paray? Ay, kaglaban na na. Naa. Saan ka nalapdan ang kay? Sige, naglaban kayo. Sika, tiripiray, kwarab. Rugyan yung arutin ti aglaban. Hindi pala ang makaunguta. Anay ka. Nga ba yung esak mo itong titinanog mo ang kay? Ha? Nalay nga ngaglisi ko nam siya. Aya. Siya mamut ti sumublat amang danugking ka. Anay ka, tataba daw. Sak mo titinanog mo. Saan mga mabot yung danog ko kingkwana? Amo paray. Ababa nga minti danog mo. Iso sa anak maabot. Sak mo titandanugan niya. Dito'y sumaruno at danog ka. Sigurado matabaan kan pari. Nalisya manahin. Anay ko ang kay. Sak man ang titinanog mo. Kapay nga kasjengay. Siya manan. Anay ko manay. Sak man ang titinanog mo tataba daw. Apay nga agpaisaw. Ay sus, talaga nga ababati danog mo paray. Anay ka. Talaga nga saan nga umabot kanya. Dinanog ko, dahil akong pare ka kapitan. Ini-street ko naman. Naaramid mo dayta. Na, apay takaslasaan ka mamatay. Kita man niya. Sana ka na nanang. Nagpinitik kayon sa laang Pinitik. Apay, aramid ayamot ti malalaki dahil ta. Siyak anaturat. Makipinitik lang. Jak amaw nupud no day tangay si istoryaam. Kaslasan mat anak ka papatay. Sigurado nga sardengan ti kumpare ti mangis istorya kanya. Dinanog-danog ko. Ay, kunakmet kan ka a kontrolem tabagay no agungat ka. Marwam, iso ajak na kontrol. Gaputag kumpare kami. Iti pagarupon na ka saan akon makaungan. Imposible mo't daytan Kahit, ayan nga rod ni Kwarog. Antay. Ay, anya tinapasamak kan ka, Kwarog. Ay, saan kan samot na makakita? Ha! Agure ka. Anong nangyayari sa'yo? Nagtanong ka pa? Naa.
Kit no pinagsinublatan dak asinunto-suntok kinitataba daw. Inteng, ano bang ginawa mo? Wala mo't akong ginawa sa'yo. Bakit sinabi mong sinuntok-suntok kita ng danaw? Pinayaban kayo, tanagreklamo ni Kwarog at inanog-danog yaw. Nagsakit to rupa. Awan basol ko dita. Ito kumparek, ti pagdamagan niyaw. Kapitan, Ay aglibak ka pa lang. Kano inaramid mo day jay. Amadi. Katsika mo aming peray. ay saan kayo ngag pinabasoy? Ay sige. Basol min adwa kini pare badong. Ay, inaraman nakmanay. Talaga matantunga kayaw. Nagig mo pare. Ipaagas yo day tadugol ni Kwarog. Ornosan nyo, tibagbagiyaw. Si kapare badong naglaing ka amang perdi iti padam ataaw. Himbag kumano puno. Basol ko mula aminay. Siya kon tidusayan niyaw. Anggal, ni kumpari mabadong day ta lumabas. Bayam lumabas. Kadak lang di tayo anggal. Nakasagana ka mang lapad ka, no makaungat ka manay. Apay makaung-ungoy ta kaya. Paray, kumusta? Nasayat met. Si Kangay. How are you na? Ay, ayos lang tamo ta, paray. Nasaya ata, hindi pa naglinangan niya, anggal. Tataba daw. Kasta tinasaya at tapnuawan ti gulaw. Ay, kaasimot ni Kwarog ang nagdasalan ti pungtotyo, tatabadong ken kapitan. Ala, urnusan nyo, ti bagbagyo. Ala, sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya ka din ti oras, Inteng. Amangad no adamang uray ken ka ije barangay hall. Apay ko mga urayan dakngay. Mabalinda mo ti umay dito ibalay no adama sa pulda. Dito'y ka di balay, ti ayan ti opisinam. Saan ka di arumbang nga ada ka ije barangay hall? Kapitan na karon. Nangat nga to ak ngam iti isuda. Ay, kayat mun sa ti mabalunat. Ay saanin anasaya at ti panagrasrason mo? Inak madlagan. Ay, saan ka nga agdaya mo daw? Tapagrebengam dayta. No di mo kayat nga aramidan ti pagrebengam, ag-resign ka. Napaya nakapanimid ka di tatugaw mawang kail. Napukawan ka kaday. Imbaga ka ni antim nga ag-resign naklakanon. Kaya't mo ka din ti ag-resign ang kail. Kasanaw, kat kunada sumadsadot ka kanumitain. Sumadsadot nga ibagbagam. Awan ka nun ti mararamidam dito'y barangay. Alisto ka kanulaang, no adda makitam a babae nga umasidag dito'y barangay hall. Babae ko ram. Ay, no umasidag ti irek iti kawitan. Tuktukin mo na. Kasanaw, no adda naking kukwa iti dayta nga irek. Ha? Tuktukam ka dilata. Basol ko pa, no adda akin kukwa. Umay mo dito'y ayan ko a barangay hall. Saan mo't asyak ti mapan ijay ayan na? Yung kapitan kanggal. Oh? Sika kumati pagwadan. Saan ket amang ipakita ka iti kalukwan. Kalukwan ka dyan. Di mo ka di mang mangagtisayang gusang maray. Nga da ka numapmapan a babae ijay barangay haul. Maliklikam aya dagiti babae amapan ijay barangay hall marituyang. Ado ti agkasapulan iti papeles apirmaan ti kapitan.
Adayo kagayam iti damag maray. Kano kanayon kano day di ababae iti barangay haul. Apay, kanayon lakit day ngagkasapulan iti papilais. Asino ay tinakdakamatem. Narigat ti agsasao, tadyak kayat ti may ramraman. Addaken kaday taamang duktal no asino ti bagbagad amang sarsarungkar kini kapitan. Na, kaslaad da kayat mo nga ibuksilan, marituyang. Talaga nga damaray, ngam awan ti imbagak anagan. Makaammo ka amang duktal, tadyak kayat ti mairamraman konak manang. Mare, ammom kaday no asino tinakdakamaten ni marituyang ababay akanayon amapan ije barangay hall. Kanayon ka apo masyar iti barangay hall, tapno makita, maray. No kasta, pudno ti imbagana. Saan mat siguro nga agsao no awan tinakita na? Saan mo nga rod nga ibagbagaken ni Inteng? Tamapanak to ijay barangay hall adi na ammo. Mapan kalata, maray. Manmano kamat ngamin amapan iti barangay hall. Anya kumangay ti mapan ko aramiden ijay, kat sa anak mat nga opisyal. Ngamawan mat mangiparet, numapan ka mat agpasyar. Takapitan kat nga ro ti asawa, maray. Dito yaklatan balkon ti barangay hall. Awan mat ni Inteng dito. Apay ang nagtugaw ka iti saklot ko. Na, Saan mo gagara, kapitan? Na itikalisa, iso ana patugawak, iti saklot yun. Sa anak ba't di nga ugugot na saan ka nadagsan? Dalag-ah ka di matlaan. dagiti awanan baen. Diyay garanggan diyang ababae. Iduron ko man ti ruangan. Ay! Nagalasin na kita ang tay tsura yaw! Banang! Ay, kwa! Ay, kapitana. Ay, saan ko ngayon gagara, Apay nga da ka dito yung barangay hall. Saan ka di abaldado ti asawam? Buisit ka! Agawid ka! Huwag kapitana. Agawid ako. Si kamot inteng. Anya ti araramidom, Awan lang amin ti balunot dito yung Angam adamot kit di map anakitak di tasule. Kayat mo ka di nga imap ka dito yung mapa ti kabildatan? Kayat mo ta irisak tarupam! Nakitam ka day nga imunog ni Maribanang dita barangay hall, maray. Iso ka di ti sirsiripam. Mun maray, idikwan, rimwardi babae. Dagayam di taunog ti barangay hall. Anya nga tati nakita ni Mariba nang aramidan dagiti dua. Damagag tukin ni Maribanang no anya tinakita ng aramidon da. No sekretary ko mabalin nga agsusurat ay ngam saan ba? Saan mo't asekretaray? No diket siksitaray? Anya nga iti trabaho ti siksitaray. Amupay ditan ngaya. Ay! Udno ka day, nga da ka nayon ang mapanili barangay hula, babae. Ay! Naranaan pa yung arod ni Maribanang iso pinagawid na. Imbag man, tasaan na nga impungot, ti babae. Un nga rod ay no siyak day jayakat. Insagunot ko ti babae. Ay, dipindi mo't ati sitwasyon to yan. Nung ngay awan da, kas nga aramidin da. Oray, tasan ang nasayat akitaan nga damapmapan ijay a babae no office hour amakuna. Saan mo nga rod nga opisyal? Ay, uwan magkidi Tawan sayang guseng, no awan ti makita ti tao. Day tangarod ka. Adaya asaw, no awan ti apoy ako na da. Ay! Hanggang nagmadiang kitain no bayan nyo ang kanayon nga umay day babae dito'y barangay hall. Ay, anya amadikit awan aramidin na adakas. Uray awan aramidin na adakas. Ta makapasuron ti kanayon na kadalitawi. Makadisturbaw. Takanayon kayo nga glinlin na ngay. Kas kayo laubay. Ay, umapal ka, tawang kas jay mo niya. Ay, no, adaman babae ti biyagkaw. Sana dito'y barangay haul, tanaalas sa kita. Oh.
Basta nagsabat ta dito pagwaywayan tinuang pare. Adan sakit ibagam. Seryoso ka ba? Saan may magustuhan ti mapaspasamak dito barangay hall? Saan nyo ang magustuhan? Anyat sasawin. Anyat ti kayat mo asawin. Saan adisente akitain at may isang opisyal kat aramatin na ti barangay hall ang paglalangayan. Iti asino man dita. Na. Uray kumano awan asawa na. Ay maditituno ti sa sakpay lang ti kapitan. No anyat ti kayat ko. Isuti masurot. Ay saan na nasaya ti panagrasrason mo pare. Na. Gapo ka di, kapitan ka. Kasla kukwam ti barangay hulan pare. Umapal ka lang. Adaman ibagak, Maribanang. Nang i-file ka no ti asawa ti babae iti darom kontra ni kapitan. Ha? Anya ngay kano akaso, Mare? Saan ko pa'y nakita? Ngam saan lang nga iso? Pati dagiti daduma akagawad. Adamot plano da kontra ni kapitan. Anyamot ngay a plano ti isagsagana dagiti kagawad. Ti mabalin nga ammo ket daytoy. Recall. Pagpirmaan da amin dagiti mayat abutantes. Tapno maikat akas kapitan. Gapo kadagitoy arason. Umuna, neglect of duty. Maikadwa, dishonesty. Maikatlo, abuse of authority. Mabalin pa'y aggrave misconduct. Gaputa palubusan na amapan ti babae. Iji barangay hall. Anya? Ay, dayta tinalalan ni Inteng. No patuluyan dadagita a plano da. Bagbagaam ni kapitan. No di pa'y lagbalbaliw ay agbabawin to. Nasaya at mata si Mangpet ka, Inteng. Mailiw ka kadi-kanyak. Itama pa'y. Mailiw tarupam. Gapo iti madi nga aramid mo. Mangisagsagana kano iti darum ti asawa ti kanayon amapan ija barangay hall. Salbag da ijay baldado. Madadaal ti reputasyon mo akas kapitan. Ay, mangisagsagana pa'y dagiti daduma akagawad iti petition kontraken ka. Anya ko mati grounds na dayta a petition ngay. Gapo iti number 1, neglect of duty. Number 2, dishonesty. Ken abuse of authority. Kasla ngamin kukwam ka no ti barangay hall. Palubusan meten amapmapanlatan day a babae ijay. Nga uray awan aramidin mi amadi? Uray awan ako nam. Tanagma di akit kitaan dagiti tao nga agginggin nantil kayo ijay. Umalpas ti papiles nga isagsagana da. Agpirmaak, tapno may kanit eleksyon da dya parinteng. Kumarik ni Maribanang, ngam agpirmaak tanagma di ngamin ti aramid ni kapitan. Adulaki dito agpirma. No kadi ado ti agpirma, maikat ni kapitan. No mapanig na kanakit sigurado Ada maaramid nga investigasyon. Ngam adumay timang panignay. Asino nga'y ti sumukat no kas pangarikan. Mabalin ka di asika. Jay number 1 akagawad ti sumukat kinkwana. Mapan ka di pa'y day dya babae dya barangay hall, kwarog? Kung nadamay, ano awanak at mapanan day. Angam no adda ka, saan amapan? Kasta ka day. Una, tamulagatak ngamin. Adda ka di ibagbaga ni uncle mo, maipapan iti day dya babae? Saan ko makasarsarita iti ni Angkail, tamakumikom kami amang daldalos iti kanal, gaputan na pulatan mo dagiti burnal. Ay na, agbalaw tulaangan ni uncle mo, no ti umuna akagawad na ti mangsukat kan kwa na akas kapitan. Pagtitinulungan tayo abagbagaan aantay. Kasano day tuyen, kwarog. Adu mo ti nakasagana nga agpirma iti plano ti kakadwa a petisyon kontra kan di kapitan. Nga raw, ang mga numaikatak mo't at chip tanaw numaikat ni uncle ko kas kapitan. Natangken mo't ngamin ti ulo na. Kuna na analaig.
Amo na kano ti ar-aramiden na ta iso kano ti kapitan. Padasa pa yung kasaritan ni Angkal. Barang agbaliw. Masaya nga nakmet no maikat. Ta nabaybayagan na kapitan. Ita, mapetisyonan nga po iti babae. Ta mabaybayan na ti trabaho na. Nuanya nga taan, timpakpakan kinukuha na tayo siya babae. Awan mat siguro ti makunam inteng. Binagbagaan kan nga agbaliw, kan aramidem ti pagrebengam, angem dinakmet patpatsyay. Anyat makunak na ikatsak ti kapitan. No anyat kayat kao, isot masurut. Sige, agpapas ka ita ije barangay hall, ta umadanen a mapapanaw ka ijay. Mapapanaw dyan. Ado, tinagkid daw kanyak iti dispensar. Uray kanu gayam dak, agpirmada kanu iti petisyon kontra ken ka, tanagmadi kanu ti ipakpakitam ija barangay hall. Asino nga, ti sumukat kanya katawan mat makabail sumukat. Sakpay lang ti kalaingan kapitan. Di kunam. Da. Uray tupay ni pari badong akumparem, kat kunana nga agpirma kanumay. Imbaga na day ka? Katwan, Ay. iso nga uray siyak, agpirma akmat, taawan mo't ngaminan tinasaya at nga aramidam, sa balen tiin narag. Paray, apay agpirma ka no matuloy ti petisyon kontra kanyak. Kinuag kumparita? Iso nga rod abinagbagaan ka, tagkumpari ta. Ha? Ngam di na mudenggan paray. Ay. Iso apasinsya. Na. No di mon ka bailan ti pagrebengam, akas kapitan. Yung number 1 akagawad mo, ti sumukat king ka paray. Saan ka ngagpirpirma? Agkumparita. Si kamot? No makita nga agbalew, kan ikatam ti kinababairaw. Saan ang agpirma? Kwa, agbaliw akong paray. Aramidak matati pagrebengak. Ay, ipakita mi ti aramid paray. Saan nga iti sa ulae? Na, sa balin sa matantipol oy ti angin itainteng. Nasa pakamit abimangon. Kwa, bagak amin akakadwak iti barangay hall, ta ag-clean up drive kami ita. Na, Jesus, nagaduti nakitak awara iti kalsada. nagsaya atin no kasta, inteng. Kwarog, awagam amin atanon mo, ta ag-clean up drive tayo. Nakaring matlangin ni Angkal iti pan nakailibay na. Yaman pa'y apaw. Awagak dagiti kakagawad, ta intayo amin. Intangarudan ng kail. Maragsakan lakit di dagiti kakadwa tayo di barangay haul. Numakita da, nagagit ka manang. Ang kail, manunasa ako tinakulikta tayo ang basura. Masapula ka na yun, anadalos ti aglawlaw. Maliklikan ti layos na agtudok. Mayat pa'y akitaan ti aglawlaw no nadalaws. Ngarodang kail. Umawawag mo na ito'y kat madama ti trabaho. Hello! Kapitan, mapalag tumanan ninyo barangay hall, inton malam. Ay, saan kan nga umay ijay? Si kapay arugit ijay. Asika swumkit di ti asawam. Jack kayat, makita ka pa ijay. Bye! Yes! Braba, wangkail. Naka-loudspeaker ti silpon mo. Nangagmiti imbagamiti babae. Ay, naka-loudspeaker? Ay, kidawak iti dispensa kada kayo amen, ta nakulaapan ti panunot ka, isuan nakaliwayak. Ngam ikarek, saden ang maulit. Aramidak ti pagrebengak, dito'y barangay ko. Ay, kapitan! Imbaglakit din ta nakapanunot kapay. Tanasan, ang mga nopetisyunan dakan ngagpaysa. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC
Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. At ginatang yung atagang kail, panay taltalon sa amay. Una, hinla ko kanyak tigayim ko tidagana, ta mapanda ijay arimika, agyandan ijay. Oy, limawa man nga rodin ti dagayo ang kail. Sayang bet. Nalaka mo ti panangila ko na di banatan. Iso na lang tadi tamot kabang-ibang apuraw. No pa nagtatalon kat medyo adayaw. Ipatalon ko. Ti maapit kat gudwa. Ay, mabalin mo't kit niya ang kail. Urayin nyo lang ang tibingay yaw. Ang masapol ang mapagtalkan, ti ala mangtalaw. Jay di naklukuin. Wala ang kail. Tadamot dagiti katalunan amang lukaw. Enteng, nakapili ka din no asino ti alam akatalunan ta iti kagatgatang mo atalon? Saan pa'y nga ron? Kuna jemay sa agayem ko, anaadaan da kano iti katalunan asaor. Apay asaor? No kano agapit da, di na ibaga kadakwada. Into nakaapit da, ibati dati pan nakabingay di akin daga iti kataltalunan. Na, kasano nga mo takindaga no mano amin asakaw tinaapay. Dayta nga rod ti imbagak iti akin daga. Ay, nadamag na laangan, abasit ka no ti inted da akas bingay na. Ay, madi rumbeng nga ibaga na no kaano da nga agapit. Tapno umay ti akin daga. No nasaya at kumaatao, uray awan di akin daga, jay husto kumamot abingay ti ited na. Kalkalpas mo ka di anak sakada, Maray. Adumot tilakom ita. Wan maray, nga mas dawak tangin mato ti presyo dagiti daduma agagatangan. Nang runa ti asukar, nangina manan. Ay na, basta ngumato ti presyo ti gasolina, sumurot met ang ngumato ti presyo dagiti gagatangan. Ay, Hangam no bumaba ti presyo ti gasolina, di met nga rod bumaba ti presyo ti gagatangan. Good morning ko kumaray. Ah. Anya ngay ti baro adamag ita. Anya kumapay ngay, marituyang, ti ingingi namanen dagiti gagatangan. Ngimi na damanaan. Sapay gumatang ako may ti asukar. day tati number 1 ang imina. Kaya't mo asawan. Ingi na mait maray. Ay kat syempre isorot ko mat iti presyo. Kapiyak ko ma, ang awan mo't asukar yaw ang kail. Urayin ta napanggimatag niyan time. Ta uray siya kat makakapkapi ak mahit. At baka din nasarakan yung akatalunan yaw. Ay, awan pa'y. Pagsaritaan tayong tunay no sumangpit ni Anthem. Ang mga numabayagan day jay, nakitak mo't na paninanatuyang ijitersina. Awan man nga ro din Nagraranada man ijayan kaag mamaritis da nga kukumaray. Siya pa'y nagraranada at alaw kat kaslan na bayaga dita nagkikita. Ay, nasa umon. Ay, napo, tila matangtang abda. Da kayumot ngaglaklakaw. Nung umina ti asukar ita. Inyi na yumo ti ginatang yu idi saan pa'y ang imina ti lakaw. Adan samot kayat mo asawan. Kas kumaita. Day ta asukar kat saan mat ajay kagatgatang mo ita. Tajay pa'y laginatang mo idi saan pa'y ang imina. Ngam isurot maun iti presyo ti kagatgatang mao. Ay wanan niya. Saan ka day nga dapay mutlakom anabati dito isakbay nga ing kanagsakada? Ngarod amaray, ngam sigurado nga ingina na amin nun. Ay maribanang. Pudno ka di ani kapitan, tinakagatang itinalawa at talaw, di takabangibang apuraw. Ay, wan, marituyan. Nagbayag ka mo ito na napanggimatang iti asukar? Ngimi naman nun ti asukar. Anya,
Isulakit to obrahan ng timang pangpangina iti gagatangay. Sa orno maminsan dagiti aglaklakaw. Nunguminan ti magatang, numapandag sakada. Ingina damutan dagiti lakuda, uray saan pa'y angimina, idinapanda sinakada. Ay, ngumina amin na nabagatang. Awan pa'y lumaka. Ang adabaro adamag ba daw? Anya ko mamananday ta nasagap ti Marites. Saan amaritis da itaw itapudnaw? Amaw, nigayam kapitan tinakagatang di tanalawa at alon di takabangibang apuraw. Anya, ni pare inting tinakagatang? Bagpaiking ka paray. Nakagatang ka manggaya man ni tinalawa at alon ma. Saan ngamin anangin ati panangila ko na kanya, tay gayem ka. Iso binili ko na. Ay, no siya ngawan makukwarta na. Akin nang inalata, pare. Naggasat kan, pare. Kaano ang mga taya makagatang itinalawa at halon ka? Ay, adam bangkag mo. Medyo nalawa mo. Ay, dumalat na tinalawa at halon, pare. Ay, apay kayat mo ti agtalaw. Ay, permi pare. Ang awan mo nga ron ti talunay. Tawan paggatang ka. Ay, no kayat mo. Sikat ti makaamu iti abuno kan pestisidaw. Ha? Sikan ti mang talon ngem gudwa ti bingay. Siyak ti mang pakan kadagiti tangdanan nga agraap kan agsaka. Agpaiso, pare. Ay, nagsayatin ngay, pare. Na, aging gatlapayag mo ti katawam ita ba daw? Anya ti pakaragsakam launay. Amaw, nga orisi ka. Maragsakan kamay, tuyan. Anya ka di day taya, ibagamon Nagsabat kamay, kani nagwapo akong pare ka Kapitan Inteng, tuyan. Na, itaman pa nga ibagam anak gwapo ni Kapitan. Sigud asaan mo nga awagan iti gwapo. Awagan pa'y no daduma iti batingteng. Imbaga na atalunan ta ti kagagatang na atalaw ni takabangibang apuraw. Husto ka di tinangagkaw? San ka di amang rabrabak? Ay pudno launay tuyang. Saan tan nga gatang iti bagas? Aglako tapay iti erek no tumamati apay. Ay, nagsaya atin adamag day tabadaw. Sumaya at mutlangan ti biyag tano kasta. Nalawa talaga day tuyang. Raepanta no panagraraep. No maapit ti pagay. Komporminto latan ti mulata. No saan amais, manay wano tarong. Nangina amin dagita no ilakaw. Nagsaya atin ni kumpare. Tasyak tinangyawatan na iti daytoy atalan. Mulaan tapay nga rod ita iti mais. Inton umaya pa nagraraep, raepan ta. Patrakturak tapamulaan ta iti mais. Wan ba daw, manipod ita. Agbaliwin ti panagbiag ta. Gapoy ti daytoy atalon. Laki diya. No aglako ta. Saan kanton amapan umut-utang dita? Umanay pa apakyap apaam no singirenda ka. Gapo iti utang mo. Nang runa day di abaak ka. Kanayon nga agsingir no adda utang ka. Di nala urayan ti panagbayad ka. Kasanaw, kit manukano abulanan, kiti ka pa lagbayad. Nasa umot jay gayem ko dita kabangibang apurok. Ang nagpipintas ka no timula da pari badong amais ijay talon. Ay, uwan ka nung nga rod. Apo, mayat ka no. Sigurado, mayat to ti apay. Kuna da mabalin asaan a bumaba at 30 asako a pinusi a mais ti maala da ijay. Ay, mayat kayam ti apit da ijay taltalo na. Ay, adda mabingay ta. Isak mo ti nang iti igatang na iti abuno. Kaya pag-spray. Imbaglakit din tasika tinakagatang. Ay, pagyamanak nga ron da ijay agayam ko, tain lako na kanya. Nasaya at nga ro dayjay agayam mo. 32 asako ti pinusi a mais ti naapay. Ingkaibaga, taipabunag ni Kapitan ti bingay na. Ay wun siguradaw ani kaanakan na ani kwaraw ti mangbunag babay ni ti tricycle na. Kalpasan na, ibagam iti bayer ti mais nga umay namutin gatangan ti bingay ta mais. Aguray, tailasin ko ti bingay ni parinting a mais. Sigay, ikabil mo di tabandat daya ti bingay ta, di tamut laod ti bingay da. Ingka nga ro din mangisagana ti merienda ta. Tanabannog ta nagakas iti bilag a pinusi a mais.
Malatan nakgumatang. Hay, nagpudot mo't ngagpaysaw ti panawon. Ay, mano amin asa ko tinabunag, Maw. Walwa sa ako ang gail. Ang damin dito yan. Walo asa ko. Ay, imbunag mo ka di amin ay. Wanang gail. Awantin na bati ijay. Inala kami na Ay, ada ka di pa'y mais na pariba daw. Awanan ang gail. Ginatangan ti bayer Apay ngay awalula ang asa ko. Kung nadaan na pintas ti apid da, ta saan abumaba iti tarte asa ko? Damagan yun tuwakin ni tataba daw ang gail. Ay, saan ani tatamabadong ti pagdamaga? Ay, danto lang makaibagay, ti pudno. Kunadye amok at 32 kano asako tinaala da paribadong. Tarte to? Kasano nga amuda? So kano ti tinangdanan da akadwa da anagakas ken nagbunag iti imbilag da. Ay, kahit naasawan, linuko data. Anya pa'y ngay no di kasta. Ay, sanda nga inted ti husto abingay. Nagsaya at kadakwada, lukon data. Ay, madia. Ay, katuan makita, nulukwan data pa'y. Agbabawi dan to, numang luko na pa'y lang. Aplayan si Sama di ginatang mo, marito yan. Ay, wuna maray. Basit nga minti ref may. Iso asino katak iti dakdakal. Inton umay manay na panagaapay. Jay balay mimutang ti dumakal. Talaga amayat ti apit iti taltalunan nyo Una, ay aglupos mo dataon iti rika. Kanayon lakit din arika. Una yun, taglupos. Apay, ulag nga aglupos. Agsukat gayam, di kaslabo la aglupaos. Sa bagay, kaslakas tamat kiday. Madamag kuman. Ado kanuma tinaapit yu amaes. Ay adamot amaray, imbagla asukat ti gastos kan banaw. Gastos? Saan ka di agastos ni Kapitan ti amin nga abunaw kan pistisiyaw? Naggastos kami mo't tajay kinkinan mi ngay nagtrabaha. Gimatang mat ni Marito yang itirif na, Maray. Ay, imbag pa'y kankwan tanagpabaro iti appliances na. Ang siyak, di pa'y umanay dyan naglakwak nga igatang ko iti basit man la kumaaref. Anya? Saan ka di agudwa titulagan yo? No kukwam amin ang mausar, Maray. Ay, wan, Maray. Jak man mo kadakwada ka ni pari badong. Ay, nay, baliktad sa mo ti mapaspasamak, Maray. Di mang taltalon mo ti bumakbak nang. Ay, kaslakastan, Maray. Ay, jak maawatan. Agtaod mo't kada kami amin nga usaran, takunada nga awan igatang da. Agridam kayo, Maray. Awan maluko, no awan paluko. Kunada nga road, Maray. Tandani manan pa nag-aapit iti pagay ang gail. Adunto manan ti irikyaw. Ay, bareng Sapay kumata saan nga agbagyaw, no agnap-nap, tapno maibilag analaing ti maapit nga irek. Ti panawon nga agpayso ti kalaban dagiti manalawon. No agbagyaw, kasi da madadal ti mula da. Numat pa nagbibilag iti irek, kat saan nga ginay, parikot manain. Ay, bareng umay ibaga ni paribadong no agapit da. No agpatilyar da. Adda na damag kaw. Saan ka numot husto tinaitad kada kayo abingay yu iti mais? Uwan ka nung araw. Aw, dagito yamin dagiti bingay yu nga ire kinitataba daw ang kail. Ay, mano asa ko amay. Nagdamot kinsi asa kaw. Kitakpan, padasak nga ibagat. Na, apay ngay. Ha? Ay, naglagan ba? Anya ti kayo ito asa wanang kail? Ay. Nalagan tayo ire? Saan pa'y abagas? Ay, insang pat ka din ni paribadong tibingay na iti balay da. Unang kail? Ay, Impakumbuy na kadagiti tambay. ay, umay ka ta inta iti balay da.
Anya ti aramidan day ti balay ta. Basta sumurot ka ta, mapantay jay. Ada kayat ko ang maduktalan. Ada kayo mo't paray. Dagito'y kaday ada iti arubayan niya, ti bingay yung kanyak. Ay, un paray. Akas makita may. Parihas, tibingay. Pagkatagman. Hop! Ay na. Mayat ka de, no ibagak nga agsukat ta iti bingay. Kukwam ti ada iti balay, ta kukwak na gitaw. Paray, anya ka diti sasawaman. Apay ka day, paray. Hindi bagkat ko ti bingay ka, naglagan. Nagaduti taot na. Ngamtoy kukwam, nagdagsain. Ay, saur ka Dinak maluko. Paray. Ipabunag ko ta iso da ito'y tibingay kon. Agsukat ta. Kinsaanin asikat ti pangipatalunak iti talon ka. Sus. Ay, kuha paray. Ipatalon mo mula nga ako makanyak. Ay, kinaasyan ka iso ngayon patalon ko kun ka gamlokon na gayam. Pati di mais. Linukunak. Amok no manuti apit yu ijay. Ay, kuha paray. Pakawanan na kuma. Ipatalon mo pa'y kumakanyak, paray. Saan ka nalukway? Ay natatabadong. Saan ka ngamin amang luko? Tapno mayat lata, tigasat mo. Ala sigay. Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Panagtatalon manon, ado ti pakitangdanan nga agsaka ka nagraap. No dagparado ka nagparap iti talon na. Mayata kamang kontrata, tuyang. Mayat nga agpaysaw. Kontrataan ta sa tamangala iti kadwatang agtrabaho. Agdamag ka man kidi, no dagpakontrata, ta kontratain tamanlangan. Napartak ka may ngagsikakay. Wen, kun mangala kamutin iti kadwak ngagsaka, tangdanan ta iti medyo nalaklaka tapno addamot bagi ta. Ay katwada. Adayamot agigamit ti kaldero asan na maugingan ako nada. Padasam mo ti mapanagpasyar bareng adag pa kontrata kadata. Kasanungay dayta, Inteng. Ay nahapo. Panagtatalon gam agsakit mo titumang kansikat mo. Rung timing dayto asakit. Itapay mo na panagtatalon na kastoy. Jak makatalon na. Ay kat kapilitan nga ipatangdan. Sapay nangina itatitangdan ti agarado. No ada mayat amang kontrata. May mayat pa'y No ada makita ka mang kontrata, di ipakontratatan. Wen ata jakmet kabailan at talunan ita. Makatalunak to siguro inton umay atawan. No saan ako maruti kasasaad ko. Ay kasanumot nga men. Ay na. Di mo matam mo aliklikan dagiti maiparit amakan. Tapno saan ko maakumaro day taas sakit mo. Noon niya pa'y tinaimas. Isumag ngamin ti parit da. Saan kayo ka di amapan iti barangay hawlang, Kyle? Ay iyanus ko ti mapan madamdama. Agsaro ko na kung namapan Hintay yung harudain. Tulungan kayo tani marigatan kayo matamag na. Ay, unman. Sikan ti pan nakasarokod ko. Mayat samit no agsunglasses kang, Kyle. Agsarokaod kan igawawam day ta imam. Sa tamag na iti kalsada iti ilay. Ay, agtar na ka. May katla ti sakit ti sakak makitam. Ni Uncle Mat. Rabak ko lang, Mat. Intang harudain. Inta ko lang adayo ka, Mat.
Umasidag ka basit Ay, gaya man niya. Sige, umasidig akong kada kaya. Anya day sura yung agpangamay. Kumpit ka ni Kwaraw, paray. Kimaro nga ron ti sakit ti sakakin sikit ko. Jakod makatalon. Ay, ipakontratam kanya ko na, paray. Ha? Ay, ipakontratak nga ron kin kadya may sadiso paray. Kadya da dumangay adiso, paray. Ay, isa runo yun ton saan mo mo't ama paggigidan? Ay, kit pagtulagan tangaruday, tibayan, paray. Ipakontrata yung gayam di may sadiswa talon niyaw. Paya di yung imbaga kanyak, ta nagsapulak iti kadwak, tada kami langan ti mang kontrata hanggang. Kunak no di mo kaya't akontrataan? Ang masino nga ti kadwa no bilang. Di kadwak ang tano da. Ti asawa da mo ti agsak ka, da kami mo ti agrap. Ay, di nga ron da dumaadiso ti kontrataan nyo kadag iti kakadwa, matanaw. Sige, tamang tulag ak iti kadwak hanggang. Mayat dalakit day. Tanalaing agsak ka dagiti asawa da. Mala, sikan timang birok iti kadwam nga agkontrata. Reglado ang kail. Rugyan mi adagaws ni agaradaw. Impakontrata kanyak ni parinteng titalon na iti laot, tuyan. Ingka nga rod ag-advance, ibagam arugyamon ti agaradaw. No nga ibaga na nga itid nanto numalpas. Ibagam ang igatang ta iti kanun kan pang meriendata tapnumang tag. Sige nga rod. Awan mangagpay sumakukurtata ita. Iso nga rod nga ingka dumawat iti advance, agpakpakaasi ka at tapnumang tag. Wain, mapanang nga roday. Mangtidmit siguro iti advance, tagkumpari kami may. Una, agawaam, tay nakgumatang iti naimas amasida, no maisang put mo ti itid na. Nakaumay ka met, pare. Adda ka di ibagam. Kwa kumamaray. Kasapulan mi unay kanituyang ko ti kwarta. Ano mabalain? Kahit mangalak iti advance kumamaray. Iti impakontrata ni pare Inteng. Alika din amaray. Ited ko ti kagudwa ti nagtulagan nyo, pare. Inton malpasyo, ited konto ti udime. Ay, agyaman akmaray. Ay na, kasapulan mi nga minunay. Mala, inakon maray. Wen pare, angam aguray ka. Ay, rinugyam ka din nga inarado. Ay, wen maray. Inaradok itay. Nasayaat nga ron no kasta. Bareng malpas tayo, sakbay nga isardeng naman ti kanayo na panagtudo na. Ay, saan ka madanagan maray? Basta inrugi kaun, mabiay tayo, malpasay. Adda ka di intedaken ka ba daw? Inted ni Maribanang, ti kagudwa. Ited nanto kanaw, ti udi da, inton malpas ang marapan. Mudtoy nga rudan, tay nakgumatang iti naimas amasida. Anyaya ti kayat mo agatangak amasida. Gumatang ka iti kukod ti baboy. Pinapaitan na baka. Imbag lang at dasidain ta, mang talon iti talon ta. Una ta atalunan at italon ta. Ay katwa na. Ay katalon ti sabalay, ti unahin ta. Unahin ta pa'y mo ti talon ta. Sakbay at italon ti sabalay. Una, ngam kasanon ngay, no sumardeng ti tudaw. Maray, lakwan nakman iti kukod ti baboy ken pinapaitan no adda. Nay, adun sa mo ti kwartayo itamaray. Ada ka diin lako yaw? Ay kwa maray. Tangdan ni badungkaw. Imbagla apamigsa na mat nga agtrabaho tapa nagtatalon ka nga raw. Sa bagay, kasiburan ita ti panagtatalon. Makumikom amin aman nalon ita. Eso amasapol nga danaimas amasida, tapno napig salat ti tao nga agtrabaho. Sige, mabitla ang tay nakalaan ti gatgatanga. Adto'y tibayad ka umaray. Mare, ninsamot marituyang tay kasibsibot na. Wan maray, gimatang iti sidaunda kanung agtalaw na. Ada siguro tangdan ni kabadong, tas saan namot nga inutang ti inala na akarnay. Inalanan ati kagudwa abayad ti kinontrata da atalon, may.
Matlagayap nga ada kwarta na. Bareng malpas dati talon may. Sakbay asumardang daytoy nep-nep na. Impakontrata yu amin kaday kan ni kabadong titalon yaw. Ay saan, mare? Jayla daduma. Ni Kwarog kan tidaduma atano tinang kontrata mo't iti daduma. Talaga apa nagtatalon itan, maray. Nalpas minti kontrata may ang Kyle. Ay, kaya't yung asawa, nakaraap kayo, Kwaraw. Una ang Kyle. Basic lang, ti agarado ka nagraap. Umayda iti kakadwak, ta umayda ka no alaan ti bayat ti kinontrata may. Ay, bagam ta umay da. Agpasyatak ta, nalpasyon. Wow! Day tama ng Kyle. At dako mapay pulutan na tapno may mayat. Ibaga kanya antay mapartyan na jay dakil apataw. Wow, manayin! Nagsaya to ng Kyle. Inak nga ro din tiliwan ta partsya kaon. Huston to no sumangpad dagiti kakadwak. Ay, una. Ibaon kumot niyan tayo magumatang iti rekado. Kanarak ang Kyle. Agrenak tayo iti arak ta nakaraap kami. Una, no problem. Nakmat gumatang iti rekado kan arak, marituyang. Si katigumatang iti arak, maray. Apay ngay asaan ani Kwaraw. Ay, inuman dagiti ng kontrata iti talon mi iti amyanan. Nalpas da nga minan. Nalpas da ko na, maray. Wen, da kayo ngay, nalpas yumatan. Mabalin yung nga umay alaan ti udiyo no nalpas yun. Ay itay bagakin ni badung ko, maray. Mangrugen nga agsardeng ti tudo. Amangan no isardeng nan tinapig sa atudo. Ay, adagayam nalipatak ije balay mi maray. Sige, tenakpay. Nagdardaras moten api manaw. Idi dinamag ko no nalpas dan ti kinontrata da. Apa yun, maray? Napanakla ng irwar iti istaks di tabudiga? Awan mo ni Marituyang. Ay, mas daawak met nga rod. Dinamag ko laang met no nalpas dati kinontrata da. Ang nagdardaras met na pimanaw. Ay, nalpas na siguro na. Kaano pa ilajay ko na ni Marituyang arinugyandan? Apay ngay, adi da umay alaan ti udi da. Ay, di da pa'y mainala. Saan pa'y met, maray? Nay, apay nga tangay. Nabayagan ti panangala da iti advance. Nay, apay nagdardaras ka si Mang Pay. Ayan nga tiginatang mau. Adda ni Maribanang ijay tersina ni Marikwanang. Gimatang iti Ricardo kun arak. Apay dinala imbaga, amapanak. No bilang man agiinom da. San aday tatimbaga na? Dinamag na no nalpas ka noon ti kinontrata ta. Nalpas ka noon ka, dagiti ng kontrata iti talon da ijay amyanan. Anya, nalpas dan ijay amyanan. Isungag painaw. Day tatimbaga na, iso anapan gimatang iti Ricardo kun arak. Agparparti ka noon ni Kwarog iti pato apagpulutan da. Ay nagimas ko manday tapataw kinarak. Apay di dalaki inawis mo tan. No awisan da ka. Damagan dalaki day no nalpasan ti kontrata ta. Wala niya. Kasano nga agpaisan? Day talon ta ti inunata. Di mo ka di pa'y rinugyan ti talon da. Saan pa'y nga raw? Imbaga laki ni Maribanang arinugyak. Tapno maka-advansa. Aday jay teresena ni Marikwanang ni Marituyang. Idi dinamag ko no nalpas dati kinontrata da. Idi kwan, nagdardaras mo't na pimanaw. Ay, apay nga kandanda ni saan nga agtudaw. Kumaano da irigasyon a pangalan iti danom? Saan da pa'y nga taan alpas? Ay. Uray kumaan, no saan da nga inala ti pauna abayad. Ay, made, tinaramid ni Paribadong. Panangluko na jay, adi na pa inalpas at tinalon. Ang saan tapay mat asigurado, no nalpas dawin no saan. Ibaon ko ni Kwarog inton bigat, mapan nakitain no nalpasan. May mayat pa'y, tapno maamuan tayo, no nalpas dan. Anya ka diti bagay yung anggain. Ay, inka man ijay talon a kinontrata ni Paribadong. Ha? Inka kita no nalpas na. Ariglado anggain.
Itamot lang, mapanak ijay. Kita at nunalpasan ang naraapan. Win no di pa'y nalpas. Awagam dagiti kakadwa matanaw ta pagtitinulungan nyo tapno malpas. Wanang kail, ibaga ka mapanda ijay, nga ukudin da tinwang ka narado da. Salbag na dya pare badong. Nangala iti advance. Di namat nga ron tinungpal titulagan. Hey? Inakarutan, nangkay. Ay, kumusta nga tinapanan? Di pa yung narugyan, nangkay. Awan tutitudo na. Iso nga inawaga kung dagiti kakadwak, tamapan mi aradway ng kail. Umay ko lang tinuang kaw, tayong kami agaradawn. Ay, mangilawlaw anday dya pare badong. Nag-advance, di nagayam rinog yan. Angam di talon da, naraapanan. Ha? Nalpasan na. Ay, my goodness, tao. Ay, mapagsasawak tong atat na. Inakaw, tama nga no makauna dagiti kakadwak ang kail. Itay pa nga inawaga kita. Mangisagana kayo langan iti merindahan, may. Ngayon puwira arak, tama nga no mabartag kayo, kat bangki-bangking to ti aradun nyo. Ha? Niyang kalmay. Mabartak la dagos, hindi bagbaga na. Hindi. Agrub-rubwat kamat, inteng. Papanam? Ay, medyo mayatan ti sakak. Isu nga inak ijayan dakwarog. Inak kitain ti talon ijay. Ang maamangan no agsakit man ti sakam, no ipilit mo ti mapan ijay. Ay, inayadak ti magna. Tani masurunak ka ni pare badong. Intun maminsan, jakon agtalagkan kwa na. Amukla akas jay ti aramidan na. Saan ko nga inikan, idi dumaw dawat iti advance? Ay, numaamuan dagiti ta, ti inaramid na. Ay, sandan ton nga agtalag. Kita ba daw? Addamot tin agar-arado ijay talon ni Kapitan. Addamot ni Kapitan ang nakatakdaramang buybuya kadakwada. Ay, wait. Dakwarog may, kunda dumatanod ti agar-aradap. Ay, salpag kayo. Nagala kayo iti advance, ngam di yung matrinugyan ti talon. Unak nun alpasan. Ay, kwa paray. Umayak ko maagaradaw. Hanggang madda kayo mutay. Ay, wina, tagsardeng tunti tudok. Kit awang mangarap irigasyon dito. Ay, kwa paray. Umayak langan makiaradaw kadakwada. Ay, saan din? Baya mo, tayo suda ti mangarado. Kasanon nga itinalami apauna, Kapitan. Saan kayo ang mapagtalkan akat katulad? Ay, may bayan yung tinalayaw. Limos yun tao. Ay natatabadong kenanatoyang. Noan niya titulagan, masapula tong palan. Saan kat asalungasinan? Ala sigay! Tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.